Turabasuhuza kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Mbere yo gutangira reka nongere kubisabira. Ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Kandi bibuza ko mushobora kunyakira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi tugiye kureba icyihishe inyuma y'amapeti yazamuwe huti muri RDF. Will you be ready when the Lord calls you back? Will you be ready to stand in His presence? Will you be ready when the Lord calls you back? Will you be ready to stand before His throne? Ethiopia ni kimwe mu bihugu biri mu ihembe rya Afrika hafi y'inyanja itukura, hakaba atari na kure y'inyanja y'Abahinde. Kikaba kitarigeze gikolonizwa n'abanyaburayi kuko ubwo Butaliyani bwageragezaga gufata ubugwate iki gihugu, byarangiye abazungu batsinzwe barataha kirokoka gutyo. Ibi byahaye iki gihugu amahirwe yo gutoranywa ngo gicumbikire mu murwa mukuru wacyo Addis Abeba, icyicaro cy'umuryango umwe bwa Afrika OUA, ubwo washingwaga muri Gicurasi mwaka wa 1963 ukaba waraje guhinduka Afrika yunze ubumwe nyuma. Ariko icyicaro gikomeza kuba cyakindi. Ethiopia yakomeje kurangwa n'amakimbirane hagati yayo na Misiri ndetse na Sudani, ahanini bagapfa imikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa Nili buri wese yita aye. Hakiyongeraho intambara z'uduce twahoze ari utw'iki gihugu, nyuma tugashaka kwigenga, harimo Eritrea yigenze mbere y'intara ya Tigre ibishaka uyu munsi. Irangajwe imbere n'inyeshyamba za Tigray People's Liberation Front TPLF, ubuzirwanira mu mutwe uhuriweho n'abandi barwanyi bo muri Tigray wa Tigray Defense Force TDF. Imirwano yatangiye mwaka 2019 yakajije umurego kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2021 ubwe inyeshyamba za Tigray People's Liberation Front, ubuzirwanira mu mutwe uhuriwemo n'abandi barwanyi bo muri Tigray wa Tigray Defense Force zisubizaga igice kinini cya Tigray harimo n'umurwa mukuru wayo Mekele. Ibi byabaye nyuma y'uko ingabo za leta ya Ethiopia zitangaje ko zahavuye zikanatangaza gahenge. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Dr Abiy Ahmed wanatwaye igihembo cy'amahoro cya Nobel mwaka 2019 yasabye abaturage b'abasivile kujya mu gisirikare bakagifasha kurwanya inyeshyamba zo mu karere ka Tigray. Yagize ati: Abanyethiopia bose bashoboye bagomba kugaragaza gukunda igihugu kwabo bajya mu ntambara irimo guca ibintu mu majyaruguru y'igihugu. Ibi birababaje cyane. Don't you know He created you for His purpose? If you follow your path, you will get lost. Yeshua is the way, the truth and life. If you believe in Him, you will never die. Even if the flesh may be put to death, on the last day He shall raise us again. Kuri Ndabaga TV reka twongere kwibutsa gukora subscribe ku batarabikora kandi dushimira cyane ababikoze. Dukomeje mu nkuru yacu, mu itangazo ryo kuwa kabiri tariki ya 10 Kanama mwaka 2021, Dr Abiy Ahmed yavuze ko igihugu cyose kigomba gushyigikira urugamba rwo gutsinda TPLF. Yagize ati: Itangazamakuru, abahanzi n'imirimbanyi ziharanira imibereho myiza bitezweho gutanga umusanzu mu kongerera imbaraga ubufasha bw'abaturage ku gihugu. Yongeyeho ko buri munyethiopia agomba gukorana bya hafi n'inzego zishinzwe umutekano, akaba maso n'amatwi y'igihugu mu rwego rwo gutahura no gushyira ahagaragara ba maneko n'abakorera abaterabwoba ba TPLF. Agezeho kubita abaterabwoba. Imirwano rero yatangiye mu kwezi kwa 11 mwaka 2020 hagati y'ingabo za leta na TPLF. Iyi yategetse Ethiopia mu gihe cy'imyaka ibarizwa muri za mirongo, nyamara ubu ikaba igenzura Tigray aho yaje guhirwa ku butegetsi. Abakuru ba TPLF bashwanye na Dr Abiy Ahmed ku bijyanye n'amavugurura muri politike, nubwo kuba
TPLF yarafashe ibigo bya gisirikare by'ingabo za leta byo muri Tigre ariyo yabaye imbarutso y'igitero leta yayigabyeho. Leta yumvaga byoroshye ariko kugaba ibitero byayibyariye amazi nk'ibisusa. Iyi mirwano yatumye abantu barenga miliyoni 2 bata ingo zabo, naho abarirwa mu bihumbi amagana ubu babayeho mu nzara ivuza ubuhuha. Mu byumweru 6 bishize, leta ya Ethiopia yatangaje ko ku ruhande rwayo itanze agahenge kugira ngo imfashanyo ishobore gutangwa, banabashe gutangira igihembwe cy'ihinga nyuma yo gutakaza uturere tw'ingenzi turimo n'umurwa mukuru Mekele. Ntabwo bikiri Tigre gusa ihangayikije leta ya Ethiopia, uturere bihana imbi bitwa Afar ndetse by'umwihariko na Amhara dusa nk'udukomeje kurushaho kuba mu byago bikomeye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, inyeshyamba zo muri Tigre zafashe umujyi ubumbatiye amateka wa La Libera muri Amhara, bisa nkaho zitigeze zirwana, zatsinzwe ruheno. Imirwano kandi yanabuzwe mu mujyi w'ingenzi wa Weldia. Gusa abaturage gufata intwaro ni itangazo rikomeye, ariko hari ibibazo biri kwibazwa kucyo ibyo bishingiyeho ndetse no ku mbaraga nyakuri igisirikare cya leta gifite. Ese iyi nama yayigiwe nande? Ibibazo byose rero nibyo byatumye Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia afata inzira atangira kujya gushaka amaboko mu mahanga, harimo n'u Rwanda, aho mu mboni za Ethiopia Dr Abiy Ahmed abona Kagame nk'umucunguzi uzamufasha gukemura ikibazo cy'inyeshyamba zo muri Tigre nk'uko yabikoze muri Centrafrique na Mozambique, nyamara nakamenye ko Kagame ari umucancuro mubi, adashobora kohereza ingabo ze atabitegetswe na bamatsi bihugu, nabo baba bafite inyungu mu karere kugarijwe n'imirwano. Ni muri urwo rwego ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwezi kwa munani mwaka 2021, Dr Abiy Ahmed yerekeje mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2, yakirwa ku kibuga cy'indege na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta, ndetse kuri uwo munsi agirana ibiganiro mu muhezo ukomeye na Perezida Kagame. Itangazo ryo kuri Twitter y'urugwiro rigira riti: baganiriye ku ngingo zitandukanye z'ingirakamaro zirimo ibijyanye n'umwihariko w'ibihugu byombi, ibirebana n'akarere ndetse n'ibirebana n'aho isi igeze ubu. Ibi byatunguye abasesenguzi batandukanye kuko ubundi ibiganiro bibera muri village urugwiro hatangazwa ibyavuyemo, ariko ibi byo byagizwe ibanga ku buryo utabura kwibaza icyo bihishe. Aha rero n'abasesenguzi bahere bavuga bati Ethiopia yasumbirijwe none yaje gusaba umusada kwa Kagame. Ibi bigasa no kwishyuza uruhare rukomeye Ethiopia yagize mu gushyigikira FPR ubwo yateraga u Rwanda mwaka w'1990, ndetse Minisitiri w'Intebe wari we icyo gihe Mereze Nawi akaba yarabiherewe imidari. Nyuma y'uwo mubonano, Perezida Kagame yakiriye Dr Abiy Ahmed ku meza basangira ifunguro rya nimugoroba. Nabwo nawuzi icyo baganiraga kuko abakurikiye amafoto bavuga ko babonaga Dr Abiy Ahmed atuje kandi afite icyizere nk'umwana uri kumwe na se, kandi yamwizeyeho imbaraga zo kumukemurira ibibazo. Ku masaha y'igitondo cyo ku itariki ya 30 ukwezi kwa munani mwaka 2021, nibwo Dr Abiy Ahmed yasoje urugendo rwe mu Rwanda, yongera guherekezwa na Minisitiri Dr Vincent Biruta. Ababarebaga babonaga afite icyizere akuye mu Rwanda ko igihugu cye kigiye kubita incura abarwanyi bo muri Tigre. Hasigara hibazwa gusa igihe Kagame azatangira koherezayo abacancuro be, n'uzabiha umugisha nk'uko Ubufaransa bwabigenje muri Cabo Delgado. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV, turagana ku musozo. Nyuma y'iminsi 5 gusa, kuri uyu wa gatandatu, Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare barimo Lieutenant Colonel Innocent Munyengango wahawe ipeti rya Colonel, anagirwa umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe igenamigambi mu gisirikare ruzwi nka G5. Uyu yigeze no kuba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda kuva mu Kwakira mwaka 2017 kugera mu Gushyingo mwaka 2020.
undi wazamuwe mu ntera ni Lieutenant Colonel Claver Karara wahawe ipeti rya Colonel. Uyu musirikare yari asanzwe akora muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia ashinzwe ibikorwa bya gisirikare defense attaché. Uyu akaba nakabuza yarashimiwe uburyo arimo kwitwara mu kazi ke, aho yabashije kumvisha Dr Abiy Ahmed ko adashobora gutsinda intambara atifashije abasivile nk'uko FPR bigenje, aho yagiye inyura hose irwana. Reka tubutse ko mu kwezi k'Ukuboza muri Ethiopia bari bise Kagame imbeba yigize intare. Ibyo gushyira mu gisirikare abasivile ni byemewe n'umuryango mpuzamahanga, ariko ku nama za Kagame na Colonel Karara, Dr Abiy Ahmed agiye kubikoresha mu gihugu cye. Aha rero niho twibaza niba iyi nama y'ubugome izamusiga amahoro cyangwa ikazamusiga afite cya gikombe cyitiriwe Nobel yawawe mu mwaka 2019. Mu mboni za Ethiopia, Kagame ni umucancuro yiringiye ariko uzamuta ku gasi. Reka tubasezere twibutsa abatarabikora kuduha subscribe, tushimira kandi mwe mwese mwarangije kuyikora kandi mukomeza kudukurikira muri benshi. Niba mwakunze aya makuru musangiza abandi iki kiganiro, nge ndi Constance Mutima ukeye, Imana y'u Rwanda iba amahoro n'urukundo. Twese twagenewe ko tuzayitaba maze dusarure ibyo twabibye mw'isi. Will you be ready when the Lord returns? It is appointed once for every man to die, and after that there comes judgment. I hope you're ready, my friend, when the Lord appears. Yes, the dead and the living shall